ดูดอนมีนูเลปาอุเลนาวปอลกันนักเท่าทหายโมเชนอินโฟเวนนันกุดกันเล่าไกตุยนี้ท้องนิกุลหวนรุกไม่นิกุลหวนเรียดลองไกนิลิจิงอาชุน NUG Kuthnuaipawl in SRF Sungtel pakwa an kai bet Rakhine Ralkap Council in Ralreldan Tleng an tum AA in Bangladesh Acozah thawn Ramri Hriamkaipawl Cilh ton an tum QUARD Rampi pali in Myanmar Ralkap Council an nor Myitchi Bazar le Innpawl Ralhrang in an ur Yisakyu Pyusawthi-pawl in Mipi an Kaiih Ration in an Tlenter Hakha le Falam Mi-17 helicopter tum Kyaukhtuh Ralrang Hriam Ngah Mi-17 lau vanjamin an thiar Yangonga Tedim-Tonzang din salnak committee din an tum Ser Chief District a rit thei Cilh Hriamkaipawl chin mi pahnian kai Aizola aburi mi vel tu suak thawn pawl an Kaiih thong an thak Joshua van May ni somthum zana Mizoram aratlong ding Laos lei songpu ki tang mi panga an run suak zau pani an hol re rau lai China in QUARD Ram liar hau ti thuthang pol le ane tabika chen info thai kau nak ti pol kan run than ding kan thu thanga chem tiang in ngai sak dinga klau som sagang ram then min kin penga NUG Kuthnuai pa tonglong anti thaumi pa ka pha pa a pha le PDF polin Tlenter Ralkap SRF an how tu ku santin thun le akuthnoi rek khat chu online zoom meeting isin tongodinga an somi nan sahim nak rang zakham nak kan lo pe si ti tabel belin lamlaka mai thal thoi kapin anakai tol sung Mipi pol a hlei chen nu naw le nupinu polin hi pol nung chang hi zoom ngam ding an silautia fe loading in an khamre raunan thong ni kul hluan ruk me ni kul hluan ruk sim lama khan ku santin thun chun an thutiam rin sanin akuthnoi rek khat pol thon an fe thau thawi lamlaka NUG Kuthnuai pa tonglong pol chun anakap ngai ngai mai thal puak on an thein Mipi pol an long phang chak khai nan watlani pa tonglong pol chun Mipi chan chi in anakap thau thau tol sung mi pahni nu naw pakhat le mi pa pakhat chu pa tonglong polin anakap ngai an chona Hriam mananon an nga Chuizana SRF Ralkap paruk pa tonglong polin an Kaiih chulaki panga chu an tlan suak sal thei hi atlan suak panga laka SRF an battalion commander khalatel an commander pa chu ti atlan so ronga NUG Ralkap polin azan zanin anupian Kaiih athai sun me nikul hluan sri sim lama NUG Ralkap polin SRF region pali na ki Ralkap pakwa an Kaibet SRF an spokesperson ma tu khain chun OC kan Ralkap pakwan Kaibet midang pol chu anak tlan suak man kan Ralkap an kai thailo tika an sung kwa pol kai ding in an rau khosung long khala silau ramlak tiang in drone thon an hol vivo thil pakhat khat to swal kai tum ti vek phun silawin apol kompi chimi tumok nak phun ase thu thangan hub bet thlui chin ledan umlon du duin an voklal lena si tia arel sagang ram then sunga hin NUG hin Spring Revolution Alliance Sungtel thau thau NLA pol an rhoi tu an rakai saki chang thailawi zip betin an pol kom hnoya an huilut da zau tuitum SRF pari Hriamkaipawl le tharum thoi an changbai saldan hi dau thleng tu pol kom le mi pitam zati dem le mo thluk an hlo zet hi thil thleng thua SRF pol kom chun thong ni kul hluan ruk mei ni kul hluan sari nia kan hau tu pa telin kan Ralkap hlei ruk tharum mangin in Kaiih ral dau nak rangi kan khol mi kan ral thom pol in lon sak Mipi an to mo tel Hriamkaipawl mi Mipi an rau hitiveki milai chawvau paljut sakok hi fascist Ralkap nun rong changvai dan si hi NUG fe phongveki to an si mo an silau ti hi thusu nak to kandu NUG hin rem dai nak rual rem nak nan du ngai ngai asia chun rem dai te chaboi pari thurel tlang ding in le thulai hol te chin le dan nei taki chang vai dinga kan lo norin kan lo ngen Central Executive Committee SRF in thong ni kul hluan roki an cha sok number hlei ni nak mangin SRF lamchun thu so an run to Rakhine Ralkap Council in Ralreldan Tleng an tum magoi ram then nga phe peng paran Ralkap mun sungi an Ralrel nak mun pi na ji kan strategy hill e elami an lak zik cho chaw ronga
Ralkap Council chun chau phiuleman ongi vanjam tumhun pol chu Ralkap vanjam tumhun pia chanin jet fighter Y12 ti pol hleya gyrocopter anhun sek chem chau vanjam keron kim vel khala ralru ki ralveng tu anre to thep tia tol sungmi polin anrel Ralkap Council hin andu vek ngai in jet fighter le Y12 an hoi thei tok lo ruanga chemliam lemal pon zale kulirit mi Hriam rei phur thei tu gyrocopter tu vek an hun sek chem chau nak asi tia ralrel nak lam zir fiang tu mi pakhat chunarel ruatitla ngai hlani gyrocopter le ral thuam pol an sek khol thei nak dinga April ni kulhluan lini se khan Yangong man ong chau phiu vanjam hi zar khata ni thum siarin an zong thok sal re raw in Bangladesh Acozah thawn Ramri Hriamkaipawl Cilh ton antum Tubai te khan Bangladeshi Ralkap raldau zirpol le Ramri Hriamkaipawl an kapa chem chau Bangladesh le Arakan Ramri bukhwari changwai Islam Ralhrang Hriamkaipawl kom Arsa ARA le RSO pol hi Bangladesh Acozah telin leitlun ram tam huap Ralhrang noi tu pol kom pol thoi tuan tlang dingin kani ULAAA chun kan tia ring sitia mei ni kulhluan ruknia khan AA chun anrel sok mei ni kulhluan le zinga khan Bangladesh le Arakan Ramri Bangladesh lamkapi Bandarban district Naikong chari pengsunga Hriamkaipawl kam mi bom pal nga in tlang lau fe tual sung mi pathumin an nun nak an chan hi thua AA chun hi Bangladesh thoi kan karlak bau ruak ti siat dui in phiar hrim nak khala si thei khatlama hi Ralhrang Hriamkaipawl hin munram kan control thei si ti an lang ter tum khala si thei Fesis Ralhrang Ralkapol kan rak kham re raw lai hi rem changa la in Ramri tluana boman kam in ambush Mipi an kai sumpai an dil an chona an tilwa tiang in an lon sak Ramlengi Muslim Pyusawthi-pawl le in thang siat nak ding ta teuti an tlang aw Bangladesh Acozah thohin remolo le zau se othei kan silaw ruwa tirung tla in fura kim teka kan ralrin sin atul ramlak nan fe nak le milai chat lak nak mun nan veiwa teka hi Ralhrang poli Kaiih le kut tuar an bom kam mi pol lakisin kan ralrin thiam atul zetia AA chun Mipi pol an forfial QUARD Rampi pali polin Myanmar Ralkap Council an nor kan thu thanga tam dewi toy fam kim dewin kan run khai khom hlo alo mai ding mei ni kulhon ruknia khan India ram khopi New Delhi an to mi American Australia India Japan ram li tel nak Quadrilateral Security Dialogue ti mi QUAD QUAD ti mi Sungtel ram pali an ram leng tlang boy chiao mi pali tongo in sumdon nak khurkhwaram khel thu le kilhim nak lam thu aphun an rel tlangi an thu swa sunga Myanmaram boy nak hin Indo-Pacific khurkhwaram khel thu le sumto nak le kilhim nak lam tiang anghonga si tia antel Myanmaram thu hlai Asiani azom nak hi kan din pi da si Myanmaram sungi tharum tho le thisen sook nak hi top chi thlang se dan lo tu ki an kai mi pol tha thlang hai seu Rampi har sat tong polin bom nak an nga theinak dinga le arem dai mi ram nuam asi theinak ding ranga hi an buai nak tel tu pol kom za ten rel khom nak nei hai seu tia an nor Myanmar ram buai nak den seni hlok nak rak hol tu pol hin Indo-Pacific Southeast Asia khomol le leitlun ram dang tianga sumto nak dik do lo le swalmo aphun akar zai ter thaya phan tia QUARD Ramli poli anthu su'a chun an thertel Myitchi Bazar le vengsung Innpawl Ralhrang in an ur mei ni kulhluan ruksim lama khan maguiram chen pakhu ko pengi Myitchi khopi Bazar le vengsung Innpawl Ralhrang Ralkap polian ur thu tol sungmi polin anrel Bazar an ur nuwa vengdang dangan roi in an ur vivaw an ma bi khosungen umlai tika an ur zat chak chi jo kan thai ri lau ti anrel Aung ta Pyusawthi-pawl le Ngah pengisin mei ni konya khan Ralhrang Ralkap operation kolam patni an zate komin mi zanga rong Myitchi khopian luti tol sungmi thong kul kiang kap zar ni lenglo ralan tlan zau ronga in le beunak ding an tlak sam thu Raltan pol bom tu mi pakhatin arel
Yisakyu Pyusawthi-pawl in Mipi an Kaiih Ration in an Tlenter Magui ram then Yisakyu peng min yo khwai Pyusawthi-pawl in kain khwa le ngataro khwai tlang lau tuan Mipi Myanmar chu an Kaiih Ration in an Tlenter mei ni kulhon ni zing na ji pariat ronga khan tlang lau in na tuan min yo khomi mi pa pakhat nu nau pali kain khomi nu nau pakhat ngataro khomi mi pa patni anja ten mi pariat chu min yo khwai Pyusawthi-pawl in asan lewang umlonan Kaiih fangdip city le sumfai in an Tlenter ham thatnak bei sei Ralhrang Ralkap lamrak tang tu Pyusawthi-pawl hi an kyang kap khwa pol laka an ma khwa pit vivawi ei in le sumpai an tlak samtin ten tu vekin tol sung mi pi Kaiih a khul so nak ding ranga Ration le sumfai an du zat an ngen men Hakha le Falama Mi-17 helicopter tum tlang boy Dr. Tan su in Acozah na tuan pol bom nak ape chin ram saklam Falam le Hakha a mei ni kulhon sari zinga khan Kalimiu Infantry Battalion somriat pakwa nagisin Ralkap Council poli Mi-17 helicopter ahung zuangi zinglam parha le minute hlei khata Falam khopia tum Falamisin apok sali Kaiih Infantry Battalion zani le somruk paruk naka atum sal hi Mi-17 helicopter ahin Social Welfare Relief and Resettlement tlangboy zungi tlangboy sangtu Dr. Tan su le Kuthnuaipawl na tuan pariat antau Falam khoi tlung Acozah na tuan le tual sung mi insang som sari pathum ranga rangwa thing cement ti pol hleya fangfai city chi pelenga pi zarni dai leinak ding rang somfain ting somruk ting ni thong som nga le thong thum le zariat somruk ape chun Falam far thok vengi town hall a tonok khom nak antoi film zirnak hardamnak tidai nga thainak solari nim thlata nga thaidan ti pol antol rel sakding thu tlangboy sang utan su chunarel Tedim-Tonzang rang in saknak ding thilri pol khal ni pi roisin mei ni kulhon ngania kalia an hun ko ti mei ni kulhon saria tidim khopi an thlending thu Tonzang khal arang thai biki thlen an tum thu min aw ngai Acozah in TV channelisin an rel Kyaukhtuh Ralhrang Hriam Ngah mi som nga lenglo van zamin an thiar thanglam chin ram tu rong hun norna satu Ralhrang Ralkap polibu khwarnak Kyaukhtuh khopi I ama ta tong chau shit antimi pukpi battalion a mei ni kulhon sari nia YA thilphurnak vanjam ahung tumi Ralhrang Ralkap Hriam Ngah mi som nga paruk ahung thiar kanji khoi an ngal mi Ralhrang Ralkap zanni Ralhrang khalin concrete in bunkerin zet anto trench khor an lai chem chau an sing sayok dan zau tika ale lang meni tum silon bukhwar nget an tum zet abang yan gunga Tedim-Tonzang din salnak committee din antum yan gung zaumi pol tongo khomin Tedim le Tonzang ma khwading le Tonzang khopi tundin salnak ding malak nak committee din dingin mei ni kulhon ruk nia khan na saten an rel khom zawgam than sau thaina dinga ramding khom tang mun le chin ram kul tlang muna jiang thu kan boarding jiang tin thu kan thlendingi zamrang thai bikin ma jiang tin kan lading ti pol an rel khom Tonzang khwapi kilam ki naring committee din dinga an lunga kimi Sungteli an tel tummi MP pol tlangboy pol le anrin san mi pol an sim thei nuwa committee member min list an run tar lang le ding thu an rel SRF district a rit thei si le Hriamkaipawl chin mi pahni an kai mei ni kulhon ruk jinglam na ji pakwa khan Mizoram state SRF district lungkol rama lunglei SRF Ramri tu Ralkap DSB pol le CID special branch polin Kenbu 125 motorcycle mong chin mi pahni kut sungin number 4 hong somkwa kg khat le point pakhat pahni pali mei thal zone khat ziandong pasari le mobile phone pathuman kai ansu hliana ge sin chin ram thlan tlang peng don khomi chaksang thang le thlan tlang peng thau robuk khomi Robinson timi ansi dan veki zu thumi an thu rel saksiding in SRF palikota anpe aizola aburi mi vel tu swak thon pol an Kaiih thong an thak
mei ni kulwan sari tlongkai ni thumni wang hlana khan India ram Mizoram State Aizawl Khopi Chanmari vengi Grand Hotel kianga sok thon mi panga in mi pakhat na zetin anvel bor chutian vel live video footage chu social media adar na sa avel tu mi panga chu palikin kain central jela mi pathum an khum zau mi pahni chu an kumakim lo ruanga raman homa an ret an vel mi te chun an ngai thiam zau mangnan palik chun dan vekin ma an la thau thau an vel mi pa hi Chanmari veng mi vanlal bei saya si fakle ni arwal pa thoi an veiwa nak bazar mung ko na tui avel tu pol thohin an rak ti buayo zau an tlun lamrak bo in suak thuan mi panga pol chun an rak vel sala si avel tu laki kum kim zau thong in an thak mi pol chu lalram bei saya ra sel Samuel lal khoi tluanga le zaudin tluanga an si Joshua van mei ni somthum zana Mizoram ara tlong ding Mizoram State Mixed Martial Arts Association MISMA an team to mi mei ni somthum zani thongok naka UFC flyweight leitlun champion ding lai Joshua van khwaliana an som visa khal anga fel thu zau mei ni somthum zan na ji pariati sin Aizawl Khopi molpui ardeng thom hola MISMA fight night an thok dingi Joshua van longsolon Mizorami an sports minister lal nging lawa mar le Asia MMA Federation ni an how to sang Sharif Bapu khal khwal lian dinga an somtel aluman rupees zathum anti ticket lei thainak pol Chanmari zudiau mai Israel cave bongkon lamhrang thuampui zin pi zauthan auto works kot an KL Mart khatlai ticket lei thainak shop 14 dorpui bazar bongkoni tim shop le vaivakona LT furnishing ti pola ticket lei thaiding thusu thlia du ranga anoi number pola pe tlai athai 8794833652 8962501767 9774541327 Laos ram lei songpu ki tang mi panga an run suak zau pani an hol re rau lai Laos ram Saizombon province sui khur lai nak puk thuk zet sungi zar khat tha ran tang zau mi pasari laki mi panga chu aniriat nak mei ni kulwan sari nia an roi mi Thailand run suak tu pol komin an phor thei mei ni hlei koni sui khur lai nak puk sungi rak lu thi mi parha an si ruwa arung tak thut thi an pu ka chim zik khan fit zathum thai thuk an umna ke sin mi pathum chu an tlan suak mani mi pasari an khan tang tol sung tlom ngai pol le thunei tu polin run suak ding in an zuam meng mang nan an tlin thailo ruanga thong ni hlei riat kumi picnic fe tlong ta pol run suak tu Thailand rami rescue pol kom an varoi apuk umnak hi fe ahar sajet chiar bek laka ke in tlang laka kilometer pali lai fe atul apuk sung hi ti dai achi mi hlaya mun rek khada chun asan lam fit ni man kim lau bi te benok te tau tul tlan si an thopit le ti lau rol lawi an rak umnaka an thizau ke moti an thlaphan nak laklaya thong ni kulhon ruk me ni kulhon sari simlam na ji pali a an laki mi panga chu himdam ten rescue team polin an run phor suak thei thai ti sunglut thiam mi kulhon ruki hlaya Finland le China sin rescue specialist an ra thlen beti tlang lon nak le ti sunglu nak santhar thilri aphun phun mangin taimak swale lung rolte an ton khom nak zara mi panga chu an run suak zawi midang pahni hi an hol re raulai tuimi panga te khal an rak dam khoso nak san chu hi an puk pi hin thlun lama hlet bi te arak nei chui sin thli arak lut thei ti arun chim tik khala an mit mai nim loading in an rak rial thei vi vau tui an mu hi lo mi pani te hin chutin an rak rial thei ke moti hi thei asri lo China in QUARD Ram lia rau tuitum New Delhi i American Japan India Australia Ramli polin QUAD Quadrilateral Security Dialogue an nei naka kan ma China ram si se chun ramdang pakhat khat phiar hrim naki thula tol rel nan sia chun thil thalau zet aswa dinga si tia China in rau
Asia Common le Indo-Pacific tipitluan Hriamkapawl thu hlai nitlak nak Rampawl anrung kholok ding hi China in adu lo tia fiang tuitum Chain Info thai kau nak ding ranga chun Middle East ti Oman ramisin India ram Gujarat tiangi tifin riat hnuai si fe ding mi leitluni gas pipeline thuk bik thu hla kan hlomading Hormuz tipireki zinan ringan phurzat hi tamtuk lo mangtin leitlun pian rak ruwa laya Iran ramavun buai chia chu patuan hlasongi tlang khadan tiveng men silaw tlang thong dan leitlun kilkip ram kip kan rak boi thlu si hi midang tlak nak ding rangi khur alai tu chu chui khura ama tlading ti Bible sunge rel vekin Iran hin ral thuam le dawok nak lamit tana kho thailo topa Hormuz tipirek phi lamin ai ko top tana kho Azinan leidu tu Rampawl mo kan buai hlaya azuar suak tu ding anma ala khalan buai ve thlu ki Middle East typical ram laki UAE chu tu nai te atal suak photi Qatar ram UAE tivek pol khalkhin tui Oman rami India tiangan dir tummi pipe hi anak zar zau veding tia se Iran ram chu hiveki dor ngam tu tla nei lo le chun alai swa chia zaumi azinan Hriamkapawl chu simlo alai laklo mi leisungi tang lai mi azinan Hriamkapawl khal an chonin an khal se thlu ding te se tunai te mana anjinan Hriamkapawl nakpol aliam mo US le ramdang pol phir sita amain thinlung siata a on hen ha tipithon tum songa an luang lut na sa alei du Rampawl khakan buai azuar suak du ram khan buai ral buai nu rampa buai se maitil jang chum se kau leitlun Rampi Polan buai lui lawi laila kirak ding rak ngoi ziar a ziar law mai hlok nak ding rak muthiam zat chu India ram hi se Russia ram sanction anti an khem wal waw khala ani chon rak dor det tawre ro men India leiram khokheng Kyaukhtuh chure thata ami puman taminan chik nok toki adam khoswa nak ding ranga India chawza hin hiti veki achang vai thau hi tul Myanmar ram thuboi khala hin Mipi Ralkap lam chak ding hoi se sela chu a lei chen Ramri tluan Rakhine le chin ti veka tla chun Mipi Ralkap lam ziang machin cho ador ve kauding asinan daw thleng nak ti mi thulu hnuaya hrin nam zong rak tel tualok nak mo ram ham tum nak mo midang tok tek tarhati ma long din chan tum nak mo tluk tlango te kut kayok vial waw nakin mai thudu nak le mai ham that nak ding long red tum nak ronga kan chak thai ri lawi India Rampi rin san tlak kan silaw ronga Ralkap Council arak beson khala sile kan rel buai thei cho umlaw lo US le Israel Iran polimizia athli thlai re roke a pheni rak kholotu NATO pol Europe pol le khatlami China Russia ti pol azau tika Myanmar ram boyan hluan thei noizan nuk kauding ati siding US dollar million thonga budget to raurin Oman ram dai si gas pipe dir atum thang Arabian tipithon thum so tangi feding hi gas pipe pi hi asawlam KM thong ni rong sidingi tipithon thum sungi athuk lam hi mita thong thum rong siding mita thong thum chu fit thong ra nai zuak zau churonga leitluni pipe thuk big asithai chun leitluni project har sabik lakhala tel thai asum lua tamin avoi khat mi vuak cho anading nan ni tin zan tin chat lawi gas aluang hum houding mi thoi anbun tuat chun an sum lu thap ding mi hi aphu kautia an ruat siding tongfang mandan terminology thula a tipi thuan thum khekati mirang tongi si kol tongi pin le an timi afate tu akhin tipi thuan thum tin kamang thawi atu maksak mi ocean kol tongi tamo deya timi akhin tifin riat tin kamang India ram gas man hi alhani Mizoram sungi gas dur khat thong khat tha rong kha tuahin thong thum le tilaya manzau kezi hlei le ti dur khat hi black la chun tua thong thum zanga tlu na manasi India in Oman isi tuitum adir ding mi gas hi rolson nak rang gas long slon dom to nak rangen man mi urea ammonia le methane gas ti pol khal ziang mazat atel ding ronga hitluki ram kaule mon thlai ching tam India ram ranga chun andom to so naka tamjet abom thaiding hi Oman to Gujarat gas pipeline hi atwa song vial mana an project hin kum ngai sin kum sari a o ding
hi project an pitin khoso thai chun India ranga chun nar khatlam ong vek asidingi tharam khrang long me narak silau hi vek hi khurkhwaram khel thule sumto naklam thu kilhim naklam tiangi rampi sahim nak pakhat ase oi zatin kandu to khri phot maiding achem tiang in ngai sakronga kalung oi ngai chain info du sakerak ngai tu upat mi nu lepa ulenaw pol nan za ten ni man nuam sun tha chiaw lo